talo fatu le pa ia o le tātou tunu. Ia, malo fu sui fua. Aftai fu ilo tō whaafongfonga mai. Whawhiro ia tū te swafo Iso Keriso, tātou ni whaola. Ia, aftai monea mnoa folfola i nei le upo le atua. Ia, mai se fu tātou whaasanga e male. Nei whaama i mo tau tio no a whaatia le tātou wholonga. Ia, se whis tātou tal. Aftai no matu te mai nei mnoa. Ia, amon mole. Na mia le fio mai lo nga pa ia fa la talata tu mal fa maulalo e le swafo Iso Keriso ina ye fetalai o matu tangat fa manuia yo matu tangat aftai le maliu Keriso mal mondi Keriso for ina ilo upu mol manuia o tangat swafo Iso Keriso amen amen ya lo tanto ye perem ta upu le saunga le mua le ainga or the safety of the family I nei taimi whapene I tatou no fod fale ene I tupu mua I tatou ngā tupulanga se mea whapene o tatou no fo I wana ngā nisi wa o watu se lau tau sanga I aone mantua le na tau mea na tupu tasi o te sivalu ia au te loro generation uma leo steimi mua mone leo tatou whasanga I mas whaamai o ia al whaafitau li fo I o loo tau whai a sa iri se fōle nei whaama ia e pei ana a watu leo lua I whe au fon fo fola le amtang tolu nei o le whaan nei ia e pauare mea ua wala au mele malo I ana nofo I ainga nofo le whale ia ua toe langa mai ai le tā ua te lo o lo ainga ta ua whai o lo ainga, build lo ainga. Ia ono o mene ua tūrei mai. Ai, se o whai tau tua ia, nei upu ia, e le pere tatou whano longo le upo le atua. Ia, te tai pe o lo o whisiringi a le mea moni, the truth. Il nei tai, o te lo pena e whafonga atua, ta ofi uma mea e mtau tia mea wa iai whaltan malo wa onga ta ofi uma malo wa lele o tele o pisinisi ta ofi ia ta dewa tu mai tatu nofur fale ia o le whanau tita noa tu teimine I Melbourne ia a le matua o le ono le vai aso matu nofur fale a lutanga te whafuta sia tangata le whatau. O le pōwhoni e lefta tala nei e tala iwa sa ronto whelwa isis tau a lima le tai au. Ia wa e whafonga mai la le tau o le ti na e o tatou ai. A le o tau noful whan. A le, ia, tau tu pele upunei o nole. Whetarainga Iesu le ane sfufafa upo e ono, o whetara iatu Iesu ia te ia wa unei le ala ma le upomoni, ma le ola e le alu atu lava stasi ta ma pe a le ui mai ia te. O le, waitau tua le, e wa fonga mai aro, o le lua TIMOTEO mta upo e tolu. Ia, wa te lofo I o loo, e whaafonga I tangata I teimi nei. Oa, whisirisiri uma tangata po o teimi nei. O le tana noi tuspa ia, tato o mai teim whaingta, ia, aso, to aso, le tau aso e ngatai. E whaafonga mai na o whaitau tō nei whai upu ia e tau ina a matai lo whaafonga mai ne whiafi. E loe oil nei mea. Tu sia tu lea Paulo ia TIMOTEO tolu nta upu alfa upu mua o naso ngata ia o mai as fainta wai avea tangata mai alolofa I latou ia I latou o e mana o tupe o e lotovi o e whaamaurunga o e upuleanga o e le whaalongo I matua o e le whaftai o e amio leanga o e le loto ainga o e tu uma vaenga
o e whātua upua, o e le tā ofi mana o tino, o e whasaua, o e le alolofa I tangata meo lelei, o e whaalata, o e so ona whai, o e ua whaafeteina, o e ua tele le mana o I mea whaafia a leise mana o I le atua. Ia, wa lama mai nale le whaitawino le fio ngā le atua. Au te tofu o e whaafonga le telo o leimi. O loo tatou whaafstanga I ma se soifuanga o loo tuao so whai alai pe a whalana o e atu mua. Ia, e toi tu loa ale au tu o nei por kalang. Me mua la. O le ati na e o lo a ingai I le atua. Ta ua le iai o Yesu Keriso I le ainga. Ua e se me ua o iei manatu malangono tangata. Te fu tangata o le te tonu tuspaia o isu tangata o le tonu lotu. A lot of people have become atheist. Tangata le te tonu le atua. E fu ia e whano longo I tangata o tele la ta maima e se fu I manatu o I tangata. Ia o manatu tangata ina o tangata ma lea pe leanga uru te tonu tuspaia mo lotu. You know, some people, they think that only stupid people go to church or believe the Bible. Yeah. It's a dangerous belief. Lela wa o whai atu I atu. Challenge ia le upo le atua. Le ma whainga I se whire mule ainga. Pe au noa. Ma Isu. Ia, o te tonu fo iu. Te lelu I tau taimi nei ma natu tangata. E wa a vea mea nei. Ma nepa e roi whaisau study fo ngai I le fionga le tua. Ma e study istau tununga ma lotu ma. Nā o tele ko I ngā filosofia ma mawhauwhaunga e o fo I a tātou I a tātou hui whasamo. Mo sui umame uma o sui hui whasamo. Te tonu sui hori whaingo whasamo I oi. Ai o nā mea uma. Nai omi o mia I te tonu le ainga. O lai mawhati ai whanau, mawhati ai I nai tina. Ia e o fo I a tātou nei ta mao ainga. E ropena whafonga fo I laso ta mana ta noa tuai. O le fesili ani ta te whafsanga e mtatou. Pe, do you care about the truth at all? E whai elo ainga. Po lea le tele o meia e o so whai mai. E te hofa o I lalo mai vava ailo ainga mle tina e vava ailo whanau. Po lea le moni o mea ngi whai. O lea le moni o mea sa tatou o mai. Ole ia tau ia ma lo o te lunga ma le mau tutu o te le whaakua o lo te whiwhau. Ole tawa risin talara po le te lani. Awa tuasi o background le jit. O ngā tō whanau whaiwhau me tisi. Aore teimi o le fit se full fit toruna o li whai au la aonga o te aonga. I whai on maa lo te aonga I Wellington. O ngā o whaaroi ngai. O ngā o roi ngai te Yesu Keriso whai maari I whao. Lera o te alua I ale melni. Wa uma mea na ua o ngai. No ala fufo I ako ngā maa lo mo. O uma la mea na. A o le mea lea o maua mai ngai. Ka sui e lo loto, sui e lo wa ai. Ia e rewa pēna o tātou toa māmi o tonu. Le fwoi nā o hao I lo wa inga mana o whanau teimi nei. Mea umana ia leo te mna fwoi. E sāwa vali me ila o whanau. Nā o tene maha o e a whia nā tōu I cultures. Ma mea ia le si o I tātou. O il kaimi re. Ia wa whonga mai lai. O le whewhi nei le la o. O le au tua o nei mea. O te tai o tātou le upo le atua. Ma lona nganga pa ia e. Whaasino I tātou ai.
Pai wafa ai o le maripelepe o ainga tau i misa. Fai peiponga, fa le ton, fa ngau, fa le ton. Ia, o le afiafi nei ia e usai te fa longo la titi mai. Na le ala utala no atu nei mea, te roinga makua le fia le to tele. Utala no atu i dangerous cultures. Meo anga nuu po tu, lewa wa a mai tono o le ainga. Pe u whauru tala e inga whapea. O meo deceptions wa invadinga i ainga. Ale a bakua e tatou le tufu i tatou whanaunga, ave tufu i tatou ainga. O mea le o sau tonu e peka hu te mana o epele ai. O sau tonu o technology, computer, o sau tonu o telefoni. O tamai tira onga mo o i lato o mai o sui o lato mafofa. O e fo ia le te nofo te vavaitu si si o manga le si si o miai oi. O sui fo ulangona e vakul TV. E whanau longo kui manatu istangata. O sui e fo ulangona. O le, o siau wha lalo foi. Nā o leo te i nei Melbourne. O mai tangata nei matu te mafuta. Leo lusfu nei tau sanga o nei. They are nice people. I don't want to offend them. I love them. But these are the people that I am very concerned about. Ema o vai falar ko telo tangata ni. Eu foi New Zealand, eu foi America pelo foi tu. O foi nei malanga wa alui o ma va ai pe ele ko inga mentality le. They are nice people with dangerous mentality. Yeah. Ola ko inga me e ka hu te fai. Me mo mola deception e de o sa tono o ainga. Ia e fai tete ai. Ole, it's a culture of sexual immorality. E va fonga mai la mor fai taanga mari. Muli lua. Anything that to do with sex outside of marriage, it's an attack on the family. E va fonga mai. So se mea pepe fai matangata pornography. O mele ole muli lua. Fai taanga. Homosexual. Abortion. It's an attack on the family. E a fia ia la ia pole a fia mea tangata matua tamati na e o i whana. Pe pole ko inga me tupu e te wawa i kua i whao ngai ti a polo ngā mea e ta lepe ai. Le fo i tanu no tu spai. So kai mi le to whalongo i tangata i tufu. E whanau lo fo ilai i meo studies e whai o telefu kraka fo me wale to ise me tau se truth wale to ise me moni pule tangata ia ko se lo winga there's no truth so it's up to you pule oi lau me whai man tuala o le upua ia le tua e tuma e soli le truth pe te reu ska i le mere whai mai le tua e iai ionga ti ngā maunga whaano noanga e muli mai, e le whape pule tangata langa mea whai. Ai le mwhaisar mele, you know, you can decide for whatever you want to do, but you don't decide the consequences. The consequences will follow you. E muli mai mei, o le whainga tālanga ar mea. O no fomo, wawai atu la fio ta maiti mea ne. Ia, pe whanaro whatu stay me, pornography, it's dangerous. E ka setsa konge wawai ka mai tiki pornography, ke le ko fi whalongo i le tua, le ko fi whalongo i sao. E wai menge yo, o whaipepong, o kwai sui wai e tangata i whaipepong. O is whatangata o leo toi tonu e tā uange mea o whaipepong. E o ia is tangata nofo e le whaipepong. E mantua ale, a vili atulo o wafine i se tangata sa. E la talo lunga telefoni, e whano lunga mene, E le alaf si klo wafine. Oh, sorry, what's your wife's name?
Ai whapetala tangata. Oh, she's not my wife. Yeah. Oh, and then my daughter said, yeah, okay. And then he said, oh, you know those people don't want to commit. They're partners. But that explained it all. We sang they fear 5 people, avoid it all 5 people, so that they can walk out of their marriage anytime. They don't want to commit. But wala tala explain meleo o tangata no for so. But that's an attack on the family. Sao mengi opos. Sao mengi committee fan no committee they 5 people. Wa faleanga ni mea ya lo wainga if we are not careful. Ai baba ya oil chof pole ame fa. Deception na ngai ki baba ila oye. Wala no me fai protect dai lo wainga. Ara o fatu. Ma Yesu ai le tel no to me ti le pole tua. Wa I fainta longa lunga. Lesi ngai mea o ke ngofo mau. Wile lope fa feanga. Nga sol mengi. O le le fia to me ti la. It's a culture. Ai o foi matu. Te de o aviana ko fa rau dia. Ai ole mea foi ne leo te batu. Ai to te ma committee o university ko foi le mai at fa. To no foi na ya matu taita e fa ya on college level. Matu tal no so pola me wo me I loto to miti mai lao le o ina. But le mama lamma na tata. That destroys our people. That destroys our people. Kiri rope fa fanga nga ilunga. O lesi na me si dia kunga fainta. Ya fia umaka ko la kapi. Si ko tono tanga te kapi ka ke fia uma I la kapi. Si na tu te tono o matua ma tatu tangata. Ko leila fanga wo I la kapi. Va ai le tele o ainga fa le tono. Mai le mele mal te tonunga le. Tama matende le fu fa ya la kapi te ai ti ai ya. E ka ke fia la pi o kasi ngai deception o ke ka uha o deception ka te manga o fo I encourage la ka pi ka mai ai o fa fita ulida o le o atia I ya o mai ma ue pe nga ma fai la ka pi ma fai ma me nga manga yele system America e si tamitit foi mato is doing very well I America wana wa alu lunga ave lunga langa onga wana e fai ya onga tamiti ma alu wa male tano o I ya tato nei o stadium New Zealand fane kongwa ka mai ki tamp mai la uringa ya na mera te fa o fien makomiti ave la kapi mai kau mai koe wha fōi mai le se rakapi le se aong le se ngā ruenga ai sau mar ko rua mar whanga ngā ar whakagi seo ngai mātua mwhaonga ngōwere le meo keo fōi ko a len mai deska mai titi whapenga mai ana fu whae aku iska mai keo I it's a risky business. It's a risky business. Si la ye. E disi se la kapi, e la kia e ta ko to suta usanga la kapi asis. Ona na disi me fai tu atu lesi tele o ka usanga yo. Ma lesi me. Ko na kitanga tangata o lunga me le tupi. Ko na kitia. O ngalo fa haudi. Il korisi. E mai tau le whaiao.
Neo rore te me whai tāronga utata mai ti Islanders. Ko tele ai a Samoa. I le pasi. O le tāro. A ngofu mai pālangi whai laksua. Whai lako au. O matau sang. Le pasi a koa ngai nei misa se. O la koa ngai le sesi mea o ia. A o tamitianga ngofu le o le university. And it's been done over and over again. So what I'm saying, it has destroyed the family. I talk personally to some kids. They can't see it. They don't see the importance of education. There's no future for them. Culture o so whainga o tatou ainga. Ia, rea nau ngofo mai iru whare. Nei mese mea. Ia, o lesi, ngai mea nok te wakua ngai te. O lesi, kaltane le ua. E wanangai tangata ua. Ke ruk te lele a fia il mafofo. Ua, maarosi mai wha scientist. Increase their knowledge. Maur manatu tangata. O le toa ngatu spai. A resi ngai mea o waftai le tua. Alo fesa study o aso ia onga. Ke fiu fai kausi ni kusi ke fiu so se mea i le library fai so study. Ia aru ka imbo kausi se mea. Taimingi. Karo alo le YouTube. Any information you want, you go to Google. Any information you want, I don't want. If see a Google, femme one minute, you have some Google. You know, mantuto inana ingo ya Google. So say make a study, I have an iPhone to two my scientific gaming aim at angata scholars. A defended kuspa ear gaming. Langaroy lole dangerous or langin mere. Koso ye at angata let the donu letu. It's amazing now people are rising up to and they see the truth of Jesus. Or Baba Inako, Ale Yesu, or Kawan fight on a missa. There's no peace outside of Jesus. Or the men are looking overnight to wine. Samo. Fafo ko Yesu e kere mau se file mu se siame. Pe me foi isi ol poto amor poto fa ku e sa khasina ko ami ora ka pok. Pe ale lo Yesu. Antul tana le fai ta tfere ngo ya ti al mudi. Mo atu ye resi tama rona ngo imo me fao mo me pauto o le train. Ya la fasi le tu o la se me fai tanga tale ia weli to ingo ia me ia fa mai filosofia istangata ave le universite ave kaunga o oi ave kana tiel mudi if tau ia uma e le universite na ngo ia uma le train ma ngo ia uma bala walo train esa un leia ine o le o ina ma wele file mu mana mieton Yeshua can mowalam your truth, righteousness, holiness, peace, love, and faithfulness. O meanga ke mo ya Yesu. O meanga ade mo tatu ai. O te stoia to tatu ai. Longa fa. O resi culture le lo. Ya onsa. E na vei tonu I matatu culture. Culture fa Samoa. Ya vai foi tatu. E whaftai, aule o le challenge leo te wakunga, nā lo te wawai o wawai ma le lofai nei tātou tangata I nei. Lea oa mātutua nei a generation o mai. E wawai atu, ko e muli le lei mai ala ko whāngau I o lato wana. Lea o onga. Lea misisi me whai. Ai, o le me whai lea. O wawa ai fui au te loinga sa ngā lulu ea nei tatangata ia whaamalofo te la sa sa whai umata tau mele tausi nei tato ainga Samo a o soi fofo I nei mātua ia ka kou te ngā lulu I Samo ia la walu umal tato malosi Samo
mo pe o tia e ia whana wilis. O le ia tia I tamaiti mau. A le la waru nei la wali liu mo, e toi wha liu mo I tamaiti. Ia masi fine le sa tia ia. Ia le ai maseme. Le se fale, le a onga, le o le ilobo nane si mea whai. No so ngei o e al tala ngā whemai. E tu sa tu peali. Ngā te whengaroa whatu ma ngā kai ofisa. It's not. E ngā kan marosi le o whengaroa ngā whatu I kai ngā marosi. E ke oilo whase furuma. Mai le rawa. Le si rā karuta ne o wawa aipe o whaitara. O ngā ri Samoa. Ngā ngō ai runga wa o waku le whase furu o laka 5 furu. Ta ofi kwa koso mai ka mai ki fa mai ia mai o whengaroa McDonald's o whengaroa ta ofi ka mai ki reo I lunga le aonga. People are doing it. Ai ngofo le ngari I le whare. Ma le leiloa. O le ngofo ngā le whare. Mo le o ngā ioi tino ra. Ma li fo le mua ia mamai. Mamai ia kua o isi ala le ia ku le 5 furu le ia ku le 11 furu. Ma mamai ia kua. E le ilo tangata ke ngofo na wa ele ngarui. Marka loa o leo koe function low system. Ia, e pei o ngai mea nge leo te wawa I. Ia, ma o le graduation stasio a fine o lo le ami. Ia o sari. Ia o maana ia progressia si a fi. Ia e tano me alon tama. Ia o lo wangi ma fau sa ia. A le whaftai mei tia, whai mai o. O ta wa fa we o la kamiti le to afi o mai lo e fa ngai. E le tel tonu me fa ngo o kamiti lo level. O te le o sa mo e fa ina. Ya. E ta te o le taimi o le tato fa o le vatu. A le o tanu atu. A ele ka fia le truth e ki kilo le. E po le ale me fa mo o mo lo ai. O lo ma ide. Ia whaftai, la sa alo malo si Samoa, au te rau krau ngā kau kirkiru. E pio a inga game whanau ni, awa leo oma malo si utama. A lewa e tu le whale tonu mai o le whanau. Ia o se mea o a whahinda ele tō te leo. E isi si keisi tō whanau noa ia. Aru le, malo si o le uso I me whai me lo ngō whai. Mai me Samoa sa matli o ta ape ko mana whaangau le ei me seme. E o whaango ngoi kamiti. E o ke whi wharuan menga. Na e whai ia istangat. Ia mawa ai piutlo wai. Le anau tūra I mei mea whapengi. E se pra uoli ta tono nofo me whare. Papo poko mai lo whaangau. Papo poto mai talo noi le ri. Le sisi mea maa popo ai sui ei loto tamiti. Awe se rumaha I o kamiti. Ia, o tato nofo mai ni ei wha mai peno whaiat pēr momo. Pa tato no nofo I whare, se kako tilo le trofo nei mea mai bawa ai o mai culture si ei. Ne wa sao mai tono tato ai. Wa e o mako meia, e te wa e ko. I've seen the suffering of our people. And I'm saying this to you, to every one of us. Koe wawa ai lau whanga, koe wawa ai lau ai, wawa ai lau whapepo. E nei asisi truth po se mea moni. Yesu ke risua, o le winga whanan me o te roka ngōki ni me whalotu hoi. Ai te vitanga ngoa lotu e le ima kwata I tonu le kuspai. E le kai kongu le mea whai Yesu. Longa ma liu ma lon toi tu. A baku longa soi fuai au. Tātou ola mangui ai o tātou ai. O lau tarangi e le tau skaka ke wsiano ta tonu ia Yesu. Ona lea o oina. Matiba. Ia maola I se o langa whālolo. E whaftaingi ia tu o ta mau ai o kako mai ai. Ara kan muli le whai atu. We are surrounded with opportunities.
it's a nation of opportunity. Ro sisu mia ka koi ia vangoa e o feingo ita tangata. It's tangata o mai a so e me mo ping fiti mas. It's just the way they think. O fan mato o lotu. O ngi ora sisi se ping fiti. O nga mo se bo feinga ba. E o inga sa ule mangui o le atu. Ia o lava nga al kaingi e lo ka ko ngofo fa. O te talo ia e te nofo mai koe wawa ai tūth. Mai wawa ai cultures ia lewa invading a hahoa and destroy your families. Ia le tua, o wakula upu lau whanau, o le talo ia anga lenga i mato tangata whama mole. Te lea cultures ma mea o sao mai tono ainga, whaaleanga i nai ainga. A leo mato nofo whana. Pamol mole fa mama lamba mai me fai. Ia waftai mo nefia fa manuia foi. Mai matu tangata. Ia vi ia oil matutu. Waftai ala swafa Yesu Kristo. Amen. Na oi fai uatu fa pen. Na iwi na utana noa tu ia Yesu. Ai. Wana ngā e tali Yesu Kristo fai mari imfaola. Untuk lo del monio meni, ya. Fai teri tadi Yesu Kristo fai mari infao. Fai na fate ta imeltalo ni. Te utana mar monio lo loto. Ya mai hapeato, ya ne Yesu fio mai. After tama. O wala watu ne fiafi. Amon mole. Fio mai, fa mangalo ia tia. E fia fine Yesu. O te talia i oi fai mali e mo faola. E le swafa Yesu Kristo. O tu na tuai lo wola moe. Amen. Amen. E fai a talo nama le loto fa mau. Na fio mai le ngango pa ia, matai tai ato e, whamanuia i ato e. E le swafa Yesu Kristo. Amen. Amen.